Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Syabtina amul ja'aki para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang terhormat para pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Bupati Sumeneb Seampon Lastari aparing sambutan beserta rombongan dari Forkopimda. Yang terhormat juga dari Forum Koordinator Pimpinan Kecamatan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil. Yang terhormat Bapak Kepala Tisah Lenteng Bara. Yang terhormat Panitia Penyelenggara Pengajian Umum dalam rangka Nuzulil Quran sekaligus santunan anak yatim semalam mari mangken ampon kelima ini yang digagas atau diselenggarakan oleh PLB Pemuda Lenteng Bara melarmu keterosa istiqomah. Seteja para Rabu hadirin hadirat, seteja warga masyarakat Lenteng Bara dan sekitar Repon di luar Lenteng Bara sehadir rahimakumullah. Alhamdulillah beten kaula sarang ajunan malam aris mangken patot rasanah kotu raja syukur ka Allah asabab masih diberi kesempatan ka angkui odi alaksana aki ibadah ben sateja kebagusan sampai malam dupolo versi pemerintah kan ini walan banyak versi pemerintah malam selekor versi Muhammadiyah ben bede malam dulekor. Dari Kak Dinto kita berharap apa yang telah kita lakukan terima sareng Allah ben bekal ngauli ridwana Allah. Malam mangken kayak dinto tepak ke malam berit sakral sehingga Gusti Kanjeng Nabi minabi depak ke tanggal 20 kabingkeng bulan Ramadan. Kak dinto seepenta adalah semoga ada maaf dari Allah. Sehingga kalimatnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mal farqu bainal afwi wal maghfirah? Kenapa bidana al-afwi wal maghfirah? Mak Kanjeng Nabi anyoon Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Napa pitena? Kula mangkining dalam setong keterangan
annal maghfirah ayyusamihallahu ala dzambi walakinnahu sayabqa musajjalan fi sahifah. Allah kak ditomi nabinya pora kak itu berarti ampun beda toleransi dari Allah ialah tak rapah keng catat napa kun buku napa kun kesalahan napa kun tertulis rapi pakun beda sarang afu kak dinto berarti musamahatullah ala dzambi. Allah kak itu toleransi ialah tak rapah tulisan baan jadi ma'amahwihi fi sahifah pas ikosot ning buku kak disa yang kep tak di tulisan paham ngertem ya wah corak berberak nih seporan kiai corak usaha mau kalak menceng corak kalak tojuk corak yer-lieran berengakir sambian minabi dalam solat sepentar da kajunan ipon Allah Rabbi firli ayo warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani yada kak dito para rabu bada Rabbi firli maghfirah nyon sapora tapi ibingkeng wa'afini wa'fu anni nyon maaf napa bidana sapora ban Allah ban dimaafkan oleh Allah sini kalian lihat lagi mon sapora kak dinto berarti tusa kaula ban ajunan sapora king toles napa kuni buku king sapora jadi istilahnya senika gue laku angkep muslim muslim di salah sapora sarang Allah ada bu njak kok sama nyapora muslim kesalahan mbak king mbak pernah di salah ria beda catatan king ni kebetotus polan catatan lagi beda tapi minabi al-afwu dimaafkan teti musamahatullah ala dambi ma'amahwihi fi sahifah teti sarang Allah kak dito para rabu iya muslim bani sapora terus kebugun dari anda enjak bentak salah saya tak saya kosong teti mbian yang keplonas andi otang yang keplonas keruam mbian mon imoni sapora iyalah tak apa mau kita amajar stempel das kedua para Arabu mon lonas das lonas berarti kan lek kosot njak ban mari major buktena stempel lonas keng senika mon baaban andi otang yang keplonas ialah dak apa make tak majar keng buku na beda ni bisa ku laku mun lanya na boleh pai buka jawa matawa jaga magagak ban ban acara tak toman lanya lah ya buku nagi beda paham? ban mon ki pakun nget bejar kan sini kan engkau leri bari engkau la ngocak ka ban bikoi sepora bikoi ban jadi 5 ngocak lah tak apa kita majar iya re keng senga iya bugun yaki badar kita ikosot ban kok tapi minabi dimaafkan terus ke bugun tak ada makan guluban sabian mulai dari malam makan terus ke bingkeng sampai malam terakhir napa saya bentah Allahumma inni afun Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni maafkan ya Allah maafkan saya ya Allah maafkan saya ya Allah ya mon maca ingat saya terawian guru pada Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya fa'fu anna ya fa'fu anna salah boleh gula polan la sakut saya baca polan ning terawian fa'fu anna ki polan torak ki fa'fu anna ki
Melo kapi takut laki na tak macak. Takut laki na tak macak, takut bini na tak macak. Fa'fu anna. Mau ditambah ya karim, pada. Selebak bener ya karim, bener. Kelangkong. Aduh, ada iya yo. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, alhamdulillah. Toro aki ka sak biasa na mulai tak tol to petol tegi. Oke, pada ban lekadung lebur maca sholawat naria, pas sholawat naria na cara na maca ngala ijazah lain pas tol to petol. Mun sebiasa kan ya nika. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi luqarian. Kan sini lagi. Mun ngala ijazah lain beda. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi luqarian. Jadi ijazah lain gitu kan. Kayak mun ngala ijazah lain mun kadung Muhammadin alladzi tanhallu bihi luqarian tol to petol lah bisa. Iki lah anu bae, lah kala biasa no bae. Mulai tak pati tol to petol. Oke, kelangkong. Pasamian bang ucap, gula karab Arab tak tahu ke? Ya, oh tol sebenarnya Arab. Maafkan kami ya Allah. Maafkan. Diminta maafkan. Lah, malam makan ternyata bukan hanya maafkan. Paski idukung ben santunan anak yatim. Tepuk tangan dulu kamu modal lentang berat. Benar. Terus sakit. Hari tepuk tangan terus sakit maksudnya. Meletak senikan. Terus sakit. Jadi kalau modal lentang berat mau beda acara kati wanita terus kada budi bingkeng nikah terus. Istiqomah tanpa batas. Bon, jangan selesai. Biasa ke pasambian bang ucap wah bodong orang rong aru kadang dua apa pemuda jadi jareng jadi kun sedekah iler ngeladi orang beki tembang tidak usaha bener jak kalimat make zakat kento khud min amwalihim serokala jemput bola jangan menunggu bola. Umbian asadaka tipi dapat andi umpama. Ya, tiba wadah boy itu remolami bisa disadekang ngene-ngene gitu. Mulai sedekah tipi tandi. Nggih kan? Memaria masjid setongi ke piaki tandi. Ya ayo tadi panitia boy. Oke bola kan nggih kan? Apa itu bukan dakwah? Dakwah itu Mondan gula seikirsa ke nikah, seikirsa langsung ke masyarakat, nikah kenjer nerajaan, tembang perakun muslim si apidatun, jauh, muslim nikah taring kun memberi motivasi kan, se-action langsung ke masyarakat dia nikah, ya tahu kan surga jadi. Ya sejelas engke ana wa kafilul yatim kahataini kan niku wene ari pada wene swarga engke ya kan pengarep rek kan sedih kan iki gue pernah tepaki ben setong lora alim gue parcaja ke keilmuan nang ento ning setong disa kak ditop beda banyak orang minta sumbangan. Bade minta sombongan masjid, bade minta sombongan lorong. Icor kasa. Pasti pun lora. Ango apa ring si kalorong ge musle ko. Bede langsung igres ko. Mun si masjid bila gini ki ko. Bahkan bisa bayi masjid pan mapan gi bungkar ko. Keningki keng mun lorong ge musle. Kan mun ningkat to pan mapan lorong mun derbek ngabera para rabujan ngabera jan sakit tengah tetapi pa yecor pasian lo pas minta age sombongan angkini kebay langsung ikan pada kan kayak itu dakwah loh apa yang tidak bisa kami lakukan bisa dilakukan oleh beliau kali itu
Makanya kiai kan itu macam-macam kata ajem nah. Beda tajem ning lesan. Beda tajem ning komandin. Malah pula ambil. Saya rasa mampu bajingan gurumun bini kiai siti mantin. Muslim, ipelkot. Ipelkot gimana sebagian siti mantin guru apa aramu? Oh, kula sakut aja retan kan? Kibakir kunyuannya. Sakti naureng jepon. Cimin bas bodoreng bajingan gento aja habis ke kibakir si mangki aban gento ki Abdul Majidnya pas ribu. Kamu takut ben kaloran naruban ka Allah. Takuan kalora ge. Bumadai. Jo abdinu sa bojong lambo ben Allah te pokol mun ben dorai pokol. Ya kan iman akan lasengak gini kau ni beda rumah. Iki kan jelas. Jadi kalau jarang bahasan dengan oleh nak kita noro akhir akan dak bingkeng pas detik orang seiman seken. Apa ada seperti itu? Buktinya Imam Ghazali. Sambian ni kejaipon minabi tak hosok apa je. Sampung akil tak pung nyampung. Sampung jan tak sampung. Sampung jan tak sampung. Medem bah matonang konang. Pas tak sampung sambian. Ni kejaipon beda tingkatan lain. Ikan di kau leban sambian sedak bati sampung gak itu. Sebut Imam Ghazali nalikan apa je. Pakon ngangkep ya junna pambian panika ya adaan sambian nika pakon yang kep beda tokoh atau guru kita yang paling kita segani. Jadi pada apa jang beda kiai kan to sekiai itu ngontrol bajang gulaban sambian jadi bah todus nika tak langsung ke Allah todus ke kini ke dulu dibudin nika elang tibi nika gula laku langsung sampung dak Allah apa sambian mun norok toriko berema toriko Naqsyabandi nalika na ajunan adebu Allah selama ibu sehari semalam guru Allah saya rasa sepakon kayak ngai tak ada guru mursyid bener kan guru mursyid Allah bunyi bah langsung imod ke Allah guru mursyid sanlejan tajem dan jan tajem elang bah guru mursyid seenggak langsung ke Allah lu mak bisa senikah asy-syaikhu kal mizab asy-syaikh ento guru ke ento pada berpetalangan pancoran aing jadi guru ke ento pada pancoran aing lekak dito para Arabu sepancoran aing gak dito minabi Allah bakal aparenga al-fuyudatur rabbaniyah paparing roh Allah ka ento rahasia pasti lebat pancoran ka ento murid narada di babakna pancoran kan itu mangkana nabi masuk aga Roma aja bah masuk lebat genteng arongi coa jabah memasuk Roma no ka Roma gini ke jabah memasuk dari labang budi harus selingkuh mangkan kalimat waqtul buyuta min abwa biha datangilah rumah itu min abwa biha dari pintu-pintunya jadi diri ada tok-tok lambang nika ulama ada bu waqtul buyuta min abwa biha bada saya maknain mun sambian nyari ilmu kau terlibat labang sera labang guru deki bangotak gula bisa ke gula panika tahu sa guru tahu sandi sanat gula langsung bisa lanjut lagi man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan orang setan di guru ya gurun setan arwah bade sing ngaku nabi setia diberin bade sing ngaku nabi anyar boleh cak lega bola cak wahyu lenotop sebab degun gari wahyu lentang berak kan wahyu di sahabaan lu kok ngaku cak Nabi Muhammad lah ada bu lalamba cak ring mon suruh ngaji tak ngaji Nabi Muhammad lalamba ada bu engkau pada ben Roma jadi pada beta setong kita pasang le beta setong terakhir jadi engkau tetimun beta jadi le pasang berarti Roma jadi tak puto beta boleh jadi Nabi Muhammad kan to penutup cak nyaman penutup lada Nabi boleh
Ambian montro para tua tak bisa jadi nabi, mau jadi wali bisa. Kong lakong kun wali murid, ban wali santri. Yo, iki kan? Mangkan ngala wali rombongan boy. Ning dalam kitab Al-Minah Husaniyah kaasa, bila setong kaum apolong, saya ngurang, bila setong kaum re apolong, benibak polong mening Al-Minah Husaniyah kan. Bila beda setong kaum apolong pada Islam, di situ pasti beda walina Allah yang bisa memberikan syafaat. Berarti kan beda kalimat lain bila beda reng bak polo beda wali setong. Mon ketika kaum, berarti mon kaum reng kata lo bisa. Nama boleh nikah ibuan nih. Jangki gula suruh metong. Katanya aki baik apa bunda ajak ngabi berapa berkata. Bener? Berapa? 2005. Engki 2005, baleng lah 2000. 500. Jadi jak makai anak nih ngalaki kiro ke. Benih gini anjir ya 500. Iyalah, lu tahu sakit kir. Jalan biasa. Ngomong guru aja yang dak pandang, jangan makai beri nak kadang tangan. Iya. Jangan takmil lo. Ya kurang dua. Ternyata kurang dua isang kukannya anak. Kita ingat lagi. Iya ini jak kikir yo lebih biasa yo. Mandi binigun kanto merole man kaman lah karena sedikit lebih lengkir tentang usaha usul marin kok toron ngampul. Hon lanjut ki. Jangan rame mon. Berarti ongkuan deh kak. Ketika itu bisa berdewalin Allah. Kita emang ki kaman nih seperti itu. Bisa kak dito. Bisa kak dito. Mau nikah lopot pon. Muslim ini lopot ke, tak kira aja, tak tahu milo. Kenapa? Aduh, ngiresengiran. Ibu cak ada benoreng, melarat ke, mulai baca ada benoreng. Seperatuan melarat. Ibu cak ada. Yang akan dihadiri, ke muslim tenan ada lelang lah. Mun setur mastur ni kasih tak eja baca ni kasih ampo pertu ya junallah. Bah. Habib Mundir Al-Musawa saya pernah mau beda solawat dan nengi mana nengi Jakarta malam tahun baru saya Rabu berempat ibu manusia kadesa ratusan ibu manusia malam Rasulullah Rabu kok pas Rasulullah kan Rabu pas matur Habib Mundir siapa di antara kami yang paling kau banggakan ya Rasul saya rajan benar ternyata tukang pasang bulu umbul. Meniru Pak Gelebun benimbian Bupati benih boleh rotas getah mak paham bian sebab tas niku oh corak santaan pun selain gitu tak milo jari lah tukang pasang bulu sampai Habib Mundir aja bu kenapa kok bukan saya yang memasang insyaallah. Dan ini tukang pasang bulu umbul ini kepi ini manfaatnya jelas nih sebelum badannya pipi si amunyi ning Google Map 500 meter belok kiri sedelo ini kepada Arabu jelas nih ke umbul-umbul tanda jakan to pada pengajian saya nyabok lampu tuh lah ter keluar ini kan jelas nih kan. Tapi saya baca saya tak tolong-nolongi sekali musleh tak tahu iya kelebun Pak Bupati on dua saya ansor kita ora kelu dan ketahuan anak dan dia kulen dia tak toman norok napa putun cek racun manggeleng kelu ada tak kira bertu yakin kok lah tak masuk aja. Ikan muntai boleh gula ke kamam kan malah ya ma yuke ngain wahai situ beratu ke ngain gula sambil gula ko jawah turun nyolotur sempat bi gula
Wah siap udah alhamdulillah kalakong. Kalakong. Coba sekelas Habib Munzir gitu. Lah jelas wali lah. Coba lambok pada gunung saya letu aku ruang. Gunung apa gurunya mana? Gunung Merapi guru. Kan itu ceritanya lah sampai naik ke gunung sampai ada ke gunung Jepon. Bila mana engkau meletus bagaimana nasib umat? Pas ambu ya. Si, wah tahu apa kerempang ke gunung. Wah waktu gini ke kalah ke bulu ke tukang pasang bulu umbul. Habib Munzir apa boleh akun musle. Dek bitong na sakali. Kinggun bitong ang kika ni kamot. Mangkana risiko bekerja ni ka penceramah ngagulan ni ka. Risiko raja. Polan lah kadung ni ka. Pasang ni ka. Tak pasang kurang gawat katon. Kerja ni ngirong lorong. Alhamdulillah pentek yang ngembian gun manfaat tak. Beda foton gula orang tak pati takut menjalanan malam. Beda bareng. Adik berin gulai berengi calon dewan. Yang makan ada wanen calon dewan kada tangdi lo. Bodoh setek patoron sekali pengaji lole 2 tahun. Lah kalau pae bodoh saya kata ojuk ini ngebarung. Alhamdulillah dan gula. Wanne kala alhamdulillah kata ojuk foto gula. Maki bupati ni kata ojuk Coba cek apa lo kawa? Mungkin ke TV gula siapa sih? Alhamdulillah kita apa dan sekelangkong. Udah sih kebaik dengan bulan panas. Alhamdulillah bisa memberi syafaat dengan syafaat nih kayak ini anok wala tadi mendapatkan gula panas. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kelangkong. Lanjut terperatua kapi terperatua ke Allah. Dari kelakuan senapa kuleban sambian mangkene kelako seni kene na terpatu Allah. Keng mon prat tuning ada sekene bah raja kape. Ijak ring lanalpe kadat yang maha agung. Nalpe kadat yang maha besar. Allahu Akbar. Tadi seni kene na bila nalpe pas pratu ada bah raja bah. Mangkan sampai pada debu tusan ni kau guna ada tusan ini ada tusan raja kau. Masa ni saya salahin pakun Allah. Begitu tusan ini pakun raja kapi kau. Iki. Tetapi gulaban sambian sebenarnya juga minabi kelakuan ke itu para tuga Allah yang maha besar. Ada segini raja. Mangkan gula tak paringaki ban sambian, tak paringaki untuk meremehkan pekerjaan baik sekecil apapun. Karena nilainya besar mulai pada juga Allah. Jadi wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Saya enggak biar ni begini kelakuan bagus. Kelakuan bagus enggak apa baik ni begini. Jak kun gunakin. Make kun sambian misem tatemu bentere tanah. Kini kemake geni mun baparat juga Allah. Kini kesenyambi ke. Kan beda kitab ma'afa'alallahu bikaro. Beda kitab judulnya ma'afa'alallahu bik. Ini cerita-cerita na orang sobung umur saya selamat ning dalam kopur. Ternyata nih gini kenapa beda sikun gara-gara muang duri dari jalan. Kunde muang duri loh. Imatatul ada anit torik. Ini kan ternyata mah selamat. Beda sikun sedekah barang nih gini. Ini kejak saking anu pese gini nih kan. Sedekah ternyata gini seperti itu nggak malam mari makan nih kan gula yakin nih kepada sesongkan geng jangan aja gini wonten pola nih seperti itu bener hadir nih kau lenjang aja pola mi banser guru seperti itu guru sepaling leso katon. Coba gula datang sampai berkah ibu.
Insyaallah jangan gula-gula ke supir launan misar ke seberkah jangan gula. Launan. Ulama gini ke seperti ya junallah. Pada tak bangki ke? Leres lagi. Beda kiai cek sabar compok kento, ke mujib kan. Dulu lagi Hanan, kento mon muango sanga putrana, polami ini kau seperti itu. Mungkin polami ini kau seperti itu. Ngelain putrana polami ini kau seperti itu. Kan beda tak bangki ya Allah. Tak ngiding gapar sampean jak beda compok nyaman darul faroh swarga. Swarga ni beda compok nyaman darul faroh. Tak boleh masuk ke darul faroh kecuali orang seneng meseneng nak kena gini. Lebur meseneng nak kena gini, lebur mabunga nak kena gini. Kini ke tempat VVIP kan. Ni kata mele dan jaanan sera. Bagi anan mbian TV muni papunga ban sambian cek pela ka anan mbian. Kini ka ku laku bakal beda jamin ni ya jujun Allah. Sejak rajen apa? Nikah. Bu ibu nak nikah, bacet le semak nak kena gini. Jangan isbengi sambian. Ijak lemah-lemah rasa raga, lu tak manja. Deng sedeng guru bayi. Inggi. Ratu Allah. Apa boleh dia tak sempat semada remak roh. Jak bedak kan dia tak sempat. Soalnya mah kodung le sal-sal tak temu karon reng mireng. Kamu mikirna anak, kamu akan dekik ni, kamu mikirna sahuran. Geruang bah ratu Allah. Suaranya lodur mian ke surga. Dia jalan dua katon dua dia no. Dia tak temu kama pincin kama buja. No tak buja waktu makan no tak micin. Waktu mau lemak gelu. Selaki bagi kikir. Salah tak noro anak lagi kikir menoro. Pango aduh nang lah. Pas laki pas terapah pangocap laki terus laki boleh ko. Dua katon dua seneka. Pakin di anak kene, tuh kene, badan tedung, maju, tedung, wah rukupur. Tanah sini kena sin masak, tidak secek. Ki ibaso eka kamar tong setong kanan, main nak cek, maju cek. Tak sahur. Cek ke wabu depan. Marin bani tokol banepan. Apa kan jet kod binakot nakal. Cukup waktu lihat kami padahal depan kita aja ke. Oh cokoi kapi. Karepan setedu. Aja kain. Asawar apa abu kah? Ya bahasa Arya setawa saya ngerti mana karena tan asa ora apa bukan selaki langsung ngejip apa mabuk kakol telur ya gelak lah Maria bukan ya pola amin nambah bukan mau jaga wanan lah jaga kepi harus baca ke keng bola ni kau tak kau ban ya mah iyo roh mari ngakak makan awalnya pun biar gun ngabas ya bini tak korang becuko deh kan pokon paling apes bini anak kal suara kemian yo iya lah mau temu aku laku di budin lah ngabas corak lah kenyang ngapi buru nyentong biar lengalak rekaren aku ya Allah. Kamu tak bener kok ngocak ayo. Ngocam yang maring bini mulu disinggung ban kiai. Are perpan ya adem neng ban jeneng. Makan. Lagi boleh selain. Lah kerok sengare. Kara. Lepas ada pengumuman imsak. Kalau pai kita ngino tak rapang arau cok kunim sak toju ngino mak gluk terus mari seneka pas
Saja ke na sopo kesalahan. Mayu siapa aja ngah. Kok takok boleh. Berdepan wah. Dibudin pas tepak kapan dek remer. Ngojak apu kala lambat. Ngojak asau dah lambat pas ngojak. Tak apa aja ngaya. Lekelak adon. Kelak lah. Apa mayu wah. Padahal lagi pura adon di tak rapat bang tak jaga. Bener. Ari ring bini reng. Mari pejam 10 boleh tedung boleh. Sebini kare ngocak. Lah sa pabil ring bini ni. Tak swarga embian yu. Pokok an mari sasa saja aben tau reng. Tak kau apa benih guna jemur ke lampi, tak kau apa tetangga ni jemur ke sip sih ki mangkat ke pasar saya ke buka pokon mending bini lah pak niser Allah makin tak kelu polopon masa bini na saya dipegadi tuli tepus kelu dua kopak benyak berarti benyak semua tepus dulu pak tepus kini seren pas sampai balik talasan petok pegadi boleh niser kak jok sebulan kak ibu budak orang mau nambian tidak lesuan tepus pegadi ke kamu pegadi BMT. Ya Allah, guru salah silaturahim guru mulai berdesa guru. Karena monyi mana guru kan. Sana tanya aki pun sama apa nah. Mak buru keluar mas kini bu. Oh jadi benar lesu sengang kuile. Torone pagadi. Padahal montuk. Kayak pernah nak. Yo setuju mian meni tepus masa bapak kota rono kemudian lagi dikit dan lagi payah pengajian kata apa setiap hari apa depak ke mas nin makai rek apa tenungkuan melebar dengan bunga negoro kak mun parlomian pak mulai marin pas sebini pak ngocak ngiding benda pun dia engkau benih gun nepus elek 4 edung itu kumas biko laku ba hah nah dengan san misan tak kata manis sekali dari pelancar rezeki nembian bang rezekinya dari pelancar dari barokah apa makin ni kedua ni kemustajab pak ada apa lambian salah punya orang yang malam Ramadan makin ni cincin nalaga tangi dingga perembian cak siang malam gulaban sambian ini mentaki sepora ban malaikat oh berarti tak ngiding ya beda hadis riwayat Imam Ahmad kentoi pidato akhir sarang Abu Yazid Muhammad melolo jadi pun beda setong debu sekat itu uqtiyat ummati fi Ramadan khamsa khisal lam yu'tahunna nabiyyun min qabli badalema kamuljaan seibaki ka umat kaulah ning bulan Ramadan seteibaki ka nabi-nabi sebelum kaulah setong idza kana awwalu lailatin min Ramadan nazarallahu ilaihim wa idza nazarallahu ilaihim lam yu'adzib bila malam pertama bulan Ramadan yolati umat Nabi Muhammad ban Allah bila yolati berarti tak kira seksa mentar mustajabah nomor 2 wa tastaghfiru lahumul malaikatu malaikat ka ento anyo ona kisapora siang malam nih ka tambu sakale mbian minta kisapora mun kuni minta kisapora gulaban sambian pada manusia niki punya sana tapi mun malaikat dak tusana sakale mustajab nomor 3
wa anna khulufa famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau benar orang siapa asal lebih room ketimbang minyak misik di sisi Allah. Benih dan tetanggana. Wajan tetanggana mari melih minyak misik melih. Enja. Ha. Hah? Mun tak terselep. Senomor 4. Ini ngaki dulu. Senomor 4. Kak Dinto Jaipon. Ini ngaki. Senomor 4. Kak Dinto Jaipon benar ya Allah ada budak ke surga. Ista'inti wa tatazayyani. Ista'inti, siap. Lah dan ni jadi lah. Dan ni jadi. Jadi surga repai pamapan. Dan di situ ya. Tang umat Muhammad saya asap roh marin roh mati ya. Tak kira mulai aja. Wa yasiruna ilaik. Ajri pakun mulai ke ban jadi. Pemasuk ke surga kapi. Amin. Allah. Malam terakhir jan. Pas ada bu malaikat. Ada bu Allah. Saborah kapi. Umat Muhammad siapa sabora kapi. Pas ada Abu Sahabat. Ahiyya Lailatul Qadri ya Rasulullah. Wana magak dito saya koja Lailatul Qadar ya Rasulullah. Benih. La walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza amila. Enggak ajri ya umat Muhammad jirmun lamari alako karena remak bejerna. Jadi jak saking gini, kejak saking tokang kemis gini kan Jumat notop. Kan bajaran kemis bajar kepi titimbiani semua kepi ning akhir malam dekian malam telasan semua kepi puninga ke punika tada pak tada sia-sia pak kenggun masalah tafawud fit thawab tatafawatu sawabuhum jelas bodoh setengkion kencerna bodoh semabaan napa ki ampojor telocor bentaworeng ban lain nagarwa. Ya mon seke aslina mata apasa, colo apasa, sampai elong apasa, kopeng apasa, badan apasa kapi, kak dito luar biasa tengki. Ya pada si maba, pada si tengah, ndik gula salbut ya. Cak gelak dah pada. Oh, nyepik. Mak setengah 12 lagi. Berapa menit? Cek malam makan. Beri apa? Oh, tak sahur ya. Wah, apaan nafuka? Siapa ada baru mau? Apa ini ke jauh nih kak? Yang topo tere, Al-Aqsa. Mari buka kena. Buka boleh mari. Yes. Ketok. Ada bak kebukaan deh. Mau nengak ke berarti tak se kebeng dak. Ada se ancor, ada se sia-sia se kalau gulaban sampian pasaan. Terima kapi. Terima kapi. Ya. Sehat-hat mendadak. Anu dengan kayak laki head mendadak. Aduh ya Allah. Yang ngenten jaring si abu kabeni lesan nah sokona. Kan nengi baru si padangan sokona melolor kan. Semoga sokona. Menjedak ada jodok jedak kerwa. Sampai kan tak padang kun kanton nama dulu. Teti si melanggar sokona. Teti ku laku si yobar kadang ni kan. Jadi sokona terroh kata. Ya tompas kiye di mulut. Pengumuman tuh saya burabuan ya pengumuman penyaik kiai buk mak mbian mak toju ki burung ngargai kasih menyambak korse tadi gue makin lemari ngargai makin ning babaletin mon kun tukang syuting nih ya pada wajar jadi buk pada lah kon ba kunju tuju melulu di jadi alek balik gue kan masih pentebek pelengan tukang syuting ini awalnya posang mak lai becek dan orang mak muncung kiai seleter ya bukan
Wes, tenang mau layator boleh wan. Dari mah live streaming nih. Oh sih live streaming karena udah siaran langsung ada ya. Udah pada maan deh ke Taiwan. Kadang-kadang kan live streaming kan pada ngocak Taiwan hadir. Sih. Ujo uring Madura nih. Jadi ning Australia pada saya jual sate Madura. Ning Sydney sate Madura, Madura dilawan. Tak bisa saja. Salam setong dere. Wah, reng Madura ke? Alah mbian. Mun gula, mbian ku tu bunga, mun gula kan Madura swasta, mun mbian kan negeri. Kan negeri mbian, lahir di Madura, pandai Madura, bondeng Madura, odik Madura, kan negeri mbian gula. Jagun bahasan gula Madura, ning Jember gula. Pah mulai ke Madura kan swasta gula. Ya sih, ini neng. Bismillah. Gula berdisi maturaki ke panjenengan. Lah, ketika sudah mendengar seperti itu, ampun langiding katia panika. Rajo na koncoro ni bulan Ramadan na luar biasa, maka orang si ambu puasa. Makikun saat. Secara hukum Allah Ta'ala adamu mangkana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Gente'e budian are. Bila di otang sehari gente'en, masa suruh gente'e setahun kan? Tapi mun ngulat na nilai, tak cukup sehari gente'e sehari. Man aftara yauman fi Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu siyamud dahri kullihi wa in shamahu. Siapa orang si ambu puasa ning bulan Ramadan beniking karena udur, beniking karena kering pas ambu beria. Kini ketak kening gentean puasa setahun. Mun nilai. Boh, mak sampai taning puasa setahun. Luar na Ramadan tada Lailatul Qadar ke. Di luar na Ramadan tada alfu hasanah, malarat ke. Mun makin jaring pas al hasanatu fihi ka alfi hasanatin fi ma siwa. Kan begitu kan? Satu kebaikan ketika dilakukan di bulan Ramadan, etekel ben Allah pada ben sebu kelakuan bagus di luar na Ramadan. Ini mesen semua. Beda keterangan kan mun beda pengajian ngak nikah ki lebih bagus timbang salat sunat 1000 rakaat kan iki. Pengajian, ngaji sama dolom ya. Ya mun terus sebanding ben nikah kagak ke Mekah ya. Mun ning Mekah setong kebagusan 1.000. Di Mekah, di tanah haram. Di Madinah 1.000. Ke Madinah ke Mekah. King berapa ke? Cak 32 juta, 35 juta. Besar aja. Lah makin ni ke yomber banallah. Makin ni jor-joran makin kujo diskon. Mian. Cak saking anu guru borong-borong anyar guru makin ni jual muda banallah. Cuci gudang. Cak saking kembian di luar Ramadan tak kira lengan ni kadang. Promo makin nih, harga promo. Maren nih kat notop pak. Mari dah nih ke paski ada nanti ke Ramadan setahun bakal dateng. Mun odi. Apa cak banyak tretan gula ban Zambian nih kak. Seteroda pak ke Ramadan makin nih kak. Kuru ampun terbujur kaku dalam kubur. Eki Zambian nih kak alhamdulillah. Ki depak makin. Ben senga. Gula mator agak sambian, perubahan nasib dalam setahun akan ditentukan bisa malam ini ke belakang. Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar gak ditok yufraku kullu amrin hakim. Artinya apa? Ditafsil, dirinci setiap urusan-urusan yang penuh hikmah. Apa saja ning Lailatul Qadar? Morambian depak napa punten sampai tahun dateng tentu akin ning malam Lailatul Qadar. Nah si pembian depak
saya nabapunten itantuaki malam Lailatul Qadar. Abinin apa saa itantuaki ning Lailatul Qadar. Sampai mbian namen napa ning itantuaki ning Lailatul Qadar. Diberiin usulan proposal ning malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Pah maca Yasin mbian telo kali. Keputusan ketok bal malam Lailatul Qadar. Ngastet Mayu sa mo lemon katon duwe. Mapacanggang sini kambian. Anu ki anu meresapi ruah. Sih meresapi. Jadi saking nyerep wangit dewa. Wah terselem mereka. Terselem jodoh mereka. Tangit deh. Ini kah? Coba ambian. Jadi penentuan nasib mian, maka nangis mian, nangis ke Allah, penta ke Allah, Allah di dalam bak. Lu jari guliban sambian tak minta beri. Napa? Nyapa? Teman minta ya. Ring lintang bara bola mi bade bang ngucap ya Allah minta nyapa? Ada iberi. Tak ada jeretan Allah mencabut subsidinya bah. Coba nih BBM deh. Tak ada nih. Ya paling kun pada konslet sekon ni sak bah. Konslet roh. Jak kanton dan apa di kanton. Ning nyantun ning gara-gara sak bah. Uta belabu. Tawa irosan sak bah. Keruak mun saya nyama subsidinya boleh tak cabutan benar Allah. Tak minta guliban sampean ni beri. Tori pentak. Ya Allah, mulai deki. Tina mah kita dapat api sekejap boy. 10-20 menit. Kemarin bah uduk mulai debak ke rumah lagi. Biar makin tak apa aja ngah, ring gelak lemari apa aja. Toju bah. Ya Allah, nyon tetap iman ben Islam abdina laki abdina ben nak putu abdina. Ya Allah, nyon lanceng umur sehat wal afiyah abdina laki abdina ben bini abdina. Ya Allah, nyon lancar rezeki. Abdina laki abdina benda anak abdina nyona tinggi derajat terus ini kah nyona podang utang ya Allah nyona ya Allah teti cucu beris dunia akhirat la abdina laki abdina benda anak abdina ya Allah si ahlaka cuba na anak abdina oba aki terus bentak kepi pas takok beh tepak pah kini Lailatul Qadar ketok palu pah gas jadi saya pentembian pas jadi beri pakuapu ngam Harar yang bocoran ya, melarat ya, untuk yang pak tepak ongkun lebih ada keterangan yang kitab nih kak, yang gun tak ngaji kitab kapi nih kak, kita tak tahu, nah gini kak, 10 menit bay, tedung bas, tedung, dah masalah, sakit gue kayak setuju kayak, dung tedungan tak apa aja, Allah nih kita tak formal datang. Mbian motor gagia sampai dung tedungan di tempat ben santren jalan. Mun Allah kan punten, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ayo. Kan dapat formalongku Allah. Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, tidur-tiduran. Enten ya toren, enggak masalah. Si formal ni kepada manusia nawa. Mun Allah punten ya. Ni kediri saking beles Allah ni seran Allah maralah ceng menceng pada juk pada dung tinungan pada coba miantar ke compok menceng gule dung tinungan ning nyamper eteret bi orang kan tapi mun ka Allah tuh ya Allah jangan gule Allah gak ditawarabu diri ni seran Allah ayo jauh tengah bejeng ning sini pada sesenikah Allahu Akbar Imam Malik Allahu Akbar Ibu ben bucel pada sesenikah Allahu Akbar pada sesenikah Allahu Akbar cik torod kepada Allah ya doril ada remah bayi ayo masa boleh saya tampur lah bu coba jadi Allah kentok tuh ya Allah jangan gula
Rahman Rahim, luar biasa Rahman Rahim. Belas Allah, ni seran. Gila marah, ngadep kakak. Lada remah ke. Bada saya tak bisa melekot, uncur bah. Bodoh. Apa jong dia tu uncur. Ten benih besar te sini kenten. Wah malaikat wah. Patada gerikin je malaikat ini. Ten. Anten. Tore. Pentamarin kau. Napa boleh pas sambian ni dalam sehari semalam baca letak pekak sekali ben Allah. Aduh. Luar biasa. Aderuk dah dana sambian. Aderuk rohani na sambian. Saya mono adzikir da ajunan pun Allah. Tak ke pekak Allah. Gak dito lafaz Allah gak dito pak. Mbian ni kata bunak lafaz Allah. Sedika mono ni can sambian aja guna de kucak dia. Cak guna gunakin. Dan matang hafid lah. Mari baca akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kepada kitab kanto. Jadi ngekin. Dibaca bi gula bahasa Arabah, pasambian ngangkui pematura terengartia. Qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Adabu Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu taala anhu. Idza khatara laka khatiru su'in aw ma'siyatin farfa' ra'saka ila sama' wa qul Allah ma'a habsin nafas wa sukunil ha. Adabu Allah mbian moning dalam atena acura akertek ala kwa maksiat otabam mbian arasanan kau reng geng dalam atena akertek tak nyaman kau reng sambian pada remajarana farfa' ra'saka ila sama mbian ni kamu wana ni kau bagi ke langit pas adabu Allah adabu sini kagun Allah nafas jaknya apa keng han jelas Allah senika mula adabu ngak gini kah pas ketipun apa yang akan terjadi fa innal khawatiral waridata alal qalbi takhtariku sebeda tekertek cuba guru langsung alele katonon bah Allah katonon bas katonon takhtariku bihadad dikri dengan dikir gak ditopas katonon watazulu fil hal elang pas sebab cuba lemate guru elang pasiran ni kasih adabu Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas dari kama jabun beliau ajazani fi dzalika as-Sayyid Ahmad Dahlan saya mengijazahkan itu Sayyid Ahmad Dahlan guru Syekh Nawawi Banten guru Syekh Nawawi Banten Syekh Nawawi Banten gento dan kadang sekudan dan kadang minabi berdedabu kama afta bidzalika Sayyid Ahmad Dahlan jadi tokoh Ahlussunnah wal Jamaah ning tanah Hijaz ketika itu. Terus kemudian berdatanya wal hikmatu fi raf'il basar fi raf'ir ra'si ila sama tining hikmanah cetak teh ento ipa dengar ke atas ni kenapa hikmanah anna syaitan la ya'til insana min fauqihi setan ni tak bengal dan mun agang gua manusia libat atas karena setan gento bacetlah sumpah ke Allah thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin abdina sumpah keajunan ya Allah manusia gak bisa kak dinto Adam nak potong Adam guys abdina pegel bi abdina ganggu lebat ada lebat budi lebat kanan lebat kacer tak ngucak lebat atas pun ke atas tak bengal makan biar tetap ke atas berdasar ada pun ulama yatas ni kan apa mata ilikuli karena yatas kan itu tauhid padahal Allah sedih kan Allah langsung ngelele sia acara banyak oleh ilmu setiri kena alhamdulillah wis anu wono kubus lagi kenyang bayu mulai menjak lah cak nyang kenyang gelu deki bah meledis itu ampun demikian yang bisa saya sampaikan semoga banyak manfaatnya dan semoga banyak barokahnya orang berlangkong nyon saborah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salama min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.